درو دون كرا ساوى خيات سنة وري من صوتا جوجا راجاني بيتاني OMN نانا وخنتي ديجرسا أورو متاجا فتشاجرا خوتاتي ميديا خيسن جنا دابدا أورو وني تكخديني عليه يجرات ميديا قفا ميديا قفاني ديني أورو عليه مالف نتي ميديا دون كامنو وني سجلينو تو هنجرو جاهدو إنما ألفاتا الرسالة سبنا ميديا دبتو كول كباتشو ترى دبتو كول يسن شوف سوان دندنيو جنا ربنا كأمة أوروموتيف بيورومياتيف سجليتهم جرو ميديا دبون كنيانجم تككنو ميديا ني أجرّا يشودا أما OMN رت خرا ورا لف أورومو ساما جرو كنان OMN ردوله قد برمجرا يشودا ميديا له ورا كل اللي شاني خنان قتي OMN واي سرب من سافي سامين سلف أورومو دبتك أفاف لا ديما هجا هجنا OMN اللي في التنافني هجا ميديا له ساني جفرت OMN ردولي برمجرا يشودا ميديا سلا خنوم هجا فدان هجا موسينك أبان قفا غيررني فديكم فاغافر أركتن دويدتي جلانين توريتشو الميديا سجل أمتاتي خجامو بيوتا نما بلشو بيوتا موت أبو كيسا ميديان شورا قداتا بات أنا جاجري رجوم ربي نوتو مئة ميديان بينمو ميدياتو مئة خينيان بينين جان يرو هدو سو خناف وان دندنيون ميديا لأورمو برادا بنو أجج بيسينو خرا هاسا وخياتيون دبري ديو تناواي دانجا أدون تين ساما من سلف أورومياتو باسا دي ماجرا يتشودا ساما من سلف أورومياكو موتو أولاتي وجولك أباتيتي خدي ماجرو يروما توكو دبني أسونو رنجراتو أوروموتو لفا مليسته في ديما درججيس أوروموتي في رفا أوروموتي تبيا مليسته ديما يتشودا ونما درد أخيسته جروه ولا فادامتي يروهم دا أورومو سايلنت قد بليس ديني غافا أتنين دبت برا في دي سلورة فجأسا يتشودا يروهم دا ميرا وفي خيسة سينو نورنجراتو وانك أمنتوكو كونستانتلي اتديموتو نورنجراتو سربمين سني في الدرة دوا كلام قدون كن جبوتي وجولك أباتي جرا يتشودا خانا وري خيسة بيتاني في وري وان كان إرهو جتشا جران شر قدان درة دوا خيسة دي ما جرا جتشودا شر دانغان كامني سو خناف أمني أورومو دا يودو قد لفجالني يودو قد أبوتين تيني لفاف لبو خنابهن يودو قد أمني خيني لفتين في نيوما خيني فوريقا من الشابهن لفا أورومو دا كإجالانو نمر رجرات مالف ديني درين أولا لفا إجائيبا مالف أرى درين دوا تيني كابانو قد إيسان كون سرادو في because لافين leadership يرادو في يتشودا leadership لافان توكو إفلي تفتشيساتي نما سبلي تفتشيسا يجودا وري غرتي وغا غري وغا بولشيتوني دبتن بولشيتوتا كينيان توكينا تين دبتينا جبا في أبا جبي فتا مال جتن لغا جبا أبا جبي فتا غرو لافا كيسن جبي سوتو يسن الرجرا يجودا نمني أكا أبالون كيما توكاما وريتن ورا توكامون فينسان كيلوزيت كيسن كدا ديرانك آتي اتشوفاتي بنتو هركت ديم مدان public servantin tokko namni ummata tajajilu yoo waan hojjetu san sirnaan hin hojjenne ni qeeqama addunyaa fedhe keessatti jechuudha. Kan bulchitoonni dirree dhawaa bulchin jiran kun warri wal keessa qubannuun warri isaa kun double agentidha. Fakkeenya tokkoon isinii kanna namni tokko والكيسر دلتا بيسان ولين بولشون نجرس نمني نما دور كنجر دانغان نجرو يجون حاجة قدنا بيساني تيفي نجا بيا خيس جرتو دساني تيجودا وري الله خينيا خموتم ما نانا ودير دا خيسا قوده فدتني جران كون دبل ايجنتيدا توكو اورومو ماينوريتي رغودو دافغانا ماغلغل حجتن لما دا اورو دير دا ريفرندم انفونه جبوتي تيداني چو غانا ماغلغل حجتن ججبا اورومو خيجا قبوچ خيسا اليمينيت غدورتي اورومو تقيسو سبلي صورت حجتني يچود سلانم ني توكو غاما غالاتا كو خبيتا كبكبو خخته نيم بولچجو دم بي في سيرا بيسانيتين bulchaa jechuudha garuu double agentonni dirree dhawaa keessa jiran jala muraa laala amma filmaata ganna afuritti maal tokko kadura seera addunyaa keessa jiru filmaata tokko
dorgomtee filamtee yoo moote bulchitaa jechuudha. Ganna afurati bulchi ganna afurati bulchi. This is childish. Kun dalagaa durriyyummaati. Dalagaa wanbadeetu kun. Okay? Amma maaltu ta'uudhaaf dhufan? Istaatiksii amma dura bahee laala. Bara 1990 keessa lakkoofsi Oromoo dirreedhaa meeqa ture? Warri isaa meeqa turan? Maaltu Oromoo gabbuuse? Maaltu lakkoofsaanii ide? Shira siyaasaa Oromoo irratti hojjetamu jira jechuudha. Shira siyaasaa. Shirri kun maallaqaan hojjechaa jira. Tokko maallaqni guddaan karaa Jabuutiitti irraa seeneeti. Kan hojjetamaa jiru jechuudha. Amma taraatan yoo ammas amata afur abaluu bulcha jan abaluun bulchuu deemu san already dalagaa sa jalqabee jira jechuudha. Akkamitti lakkoofsa Oromoo kan akka gabbuusuu qabu, akkamitti Oromoo andar if jibbisiisee yookaan biyya gadhiisee bee yookaan magaalaa san dhiisee bee yookaan maal godhee bee jara keenya akka bosaasoo fi bakka adda addaatti irraa nama guuranii dirreedhaa qubachiisanii ID kannaafi turan ni beektu hangam takkaatu beeka. Hangam takkaa beeka. Baadiyyaa Ogaadeen tana keessa nama guuranii fidanii naannoo kan akka qubachiisaa turanii beeytanii lakkoofsa heddummeeffanna dirreedhaa kileem goone jechuudhaaf. Ona isaa gaara gurraacha kana cufa keessa nama guuranii fidanii kachi qubachiisaa turanii beeytanii. Hin beekamu jechuudha. Nuti maal beeyna? Wajji dhalanne, wajji guddanne, harma haadha teenyaa hodhe, harma haadha isaatiin hodhe kana beeynaa jechuudha nuti. Kun garuu uummata Oromoo gatii kafalchiisaa jira jechuudha. Hogganni doofaan, hogganni ijjisaa halaala waan agarre, if cinaa lameen waan agarre yeroo hunda saba gatii kafalchiisa. Okay? Bare maali? Ambaasiin biyya takka ambaasaaddarri biyya tokko si hojii dhufee footoo ka'uudhaaf ati nama dhugaatii jechuudha miti. Okay? Inuma ambaasaddara san Ameerikaa achi dhaqee akka nama biyya isaanii jiraatu as American citizen du'aatii intalateenya tagaraa qabdu lakku namni isi ajjeese achi keessa jiru seeraan hin gaafatamin akka nu gaafatan gaafannaa jechuudha. Because Oromo life is matter. Lubbuun Oromoo gatiidha qabdi jechuudha. Okay? Biyya Oromoo keessatti ajjeesanii durriyyeen isaa waan feetoo jettee galgala diri'aa fi fooxaa fi googaraa uffisanii daangaa dabarsiisanii jechuudha. Bulchiinsa akkanaa kana ittiin dubbatina jabaa keenya abbaa jabeeffata malee nuti Oromoon jabaa keenyas jabeeffachuu ni beeyna. Laafaa keenyas itti himuu ni beeyna jechuudha akkasittaa walii himnu. Kanaaf dubbiin dirree dhawaa cal jechuun irra hin jiraatu. Warri amma Arbaa Mincitti muciyyoo ama 12 du'e du'a namaa nagaddisiisa. Namni qulqulluun du'uun qabutti hin amana. That's what it is. Lubbuun nama gatiidha qabdi. Lubbuun qulqulluun du'uun qabdu. Muciyyoo ama 12 Arbaa Mincitti du'e. Okay. Aktivistoonni keenya warri gartee gohaa fi dhiiga namaati yeroo hunda siyaasaa dalaydan. Gaafa dheengadda Saaniyaa Ziyaad dirree dhawaatti lakkuu garaa qabdu ajjeefamte. Maaliif akkanatti mararaminaaf? Maaliif akkanatti hin dubbatinaaf? Moo hiriiraatuun jirre naggada siyaasaa keessaan harkanneessan. Laala waan isin dalaydan kanneen politishaanota Oromooti jechuudha. Oromoof dubbannaa jedhan jechuudha. Foonsaa odoo cicciramaa jiru hin dubbatu. Okay? Alaboon odoo mana isaan qulqulleessin ganda namaa qulqulleessu jechuudha. Kanaaf dura intala lakkuu garaa qabdu. Lakkuu ijoolleen san boru daktara ta'uu danda'u, looyer ta'uu danda'u, bulchaa biyya tokkoo ta'uu danda'u, meerii waan fedhan ta'uu danda'u. Maybe international world organization if UN faa keessa dalaguu danda'u. You never know. Ilmi namaa bara amma addunyaan guddate kan ijoolleen barattee sadarkaa adda addaa geesse. Lubbuu lama sila akkas ta'uu dandeessuutu shiftoonni naannawa isaa qawweedhaan dhawanii ajjeesanii jechuudha dirree dhawaa keessatti. Hin dubbanne warri amma Arbaa Mincitti muciyyoo ama 12 du'e jan. Lubbuun Oromoo san lubbuudhaa miti. Shame on you guys. Hedduu nama qaanfachiiftu jechuudha isin. Hedduu nama qaanfachiiftu. Kanaaf wanni dirree dhawaa ijaan laaluutu namarra jiraata. Qaceellootti itti laala. Ummanni Oromoo naannawa san keessa maali jira? Kalamada ummanni Oromoo kan gaafachuu qabu ijoolleen teenya ta'amma duratti dirree dhawaa keessaa qabanii abbaa fi ilma faa ganna 25 ganna 30 itti faradan badii tokkoon goone jechuudha. Kayidha eenyu shiftoota amma dirree dhawaa itti aanaa kantiibaa itti gaafatamaa bilisiginnaa abbaa seeraa kolkolee Oromoo keessa galtee tanaatu ijoollee tana murtii san itti kanne jechuudha. Namni lama yoo waa godhe dargaggoonni karaa warra Amaaraatis, warra Isaatis, warri Oromootis yoo waa godhan sadeenuu sila fair imbalance haqa walqixa harkachuutu irra ture jechuudha. Murtii hidhaa taanaanis, murtii du'aa taanaanis, murtii bahiinsaa taanaanis namu waan balleesseef walqixa waan harkachuu qaba.
خدامي أورومودا خيدامي أورومودا خدامي مو جرى لمن بليسا بخيني هذا تبود أنا يجودا okay are you calling me جبا خيسن جبا ساخنا تاكو تدوران police commission in Dirredawa is corrupted very corrupted police commission in Dirredawa nama gubbodan haga funyani kamni ogaden kamni isatu malak atiganne ujuru yechuda you guys are corrupted bititu yo wan fetete dimmasaniti miti yechuda warri arra Dirredawa tenya jo gati زي لأتي سيرة خيسان هنقودة تنجوف جيكم سيسانو مجراني أغرتانيمي ميشان غانا ما قلقال خرا جبوتيتي روزا خيسانك أني دقيقة خيسانك أني دانقا دبرساني بيا خيسانك أجروتون أينيو كميلو تيسو لالاني أركونا مرجراتا يتشورا أوكي آتي هاركوما رويتا آتي نمرا قد غارو ديني كابري غفا جيسي سيك أتو جراي تشورمو so it is time to wake up okay namichi sani he's a politician nama politikati dengada Kenya radubacha turecho way gafa sila motuma tanu matarun dendenye beta arefko gadi ditate way sigoda jona majaifsisa namni kun Kenya radubate lafatenya tamaqabachu jurutana yo motuma kun nudura da balafti sani aisa ona jarso ona nole Oromia bahatane chuda yo nudura dabate إلى فين الدين أفجي جبوتي إذا أن كينيا مسومالي كينيا جرتي إذا أن قوتم ما سومالي نتي مليون جهاتم جي مليون جهاتم منكن بوران الرا المجا فراتاني جوجيرا غربارا دردا كجرتو تيسان غوداني يچودا you guys you never been even 20 million متيسين مليون دي دمنتا تنجچودا غافني مليون كل ما تورتا دي هما توري جبوتين it's less than 1 million صار افتري مليون جاتا منوتي إلى فين دينتي إسني رجع قلتني دادتن نامني موتو ما كريتسايز غور في مرجع أبا جارو أمة أورمو أك أمتاتي غرماواني إردولون يكاي تشودا because أمانو قواني سانغودين كابو إسان دي هيسمالي غافة إسان والديغاني والفرفرساني دابتا والكالاني غازا والنكاني والغبابة هنساني أماني أورمو هولا بني في خوتاي جين because lafti tibak atansan lafa gondari miti lafa tigray miti lafa gambella banishanguli miti lafa oromo bakatani yechud ummata kanatu arra debe nuduba warana jira yechud so oromo they must think twice hoganonni khenya indubatan hoganonni khenya khaysafu warri bijalati media amara rademte qabar ganadisa tutun politika saniti turatu qama tanafwan oromo umati oromo dubatan sama min salaf oromo dubatan malif namicha dengad media amara tirratti wa edirre da dubate wa oromo dubatu sanitu kore huji geggeesitu wali khaysa jirani yechu Dr. Ibrahim Yojin so yowan oromo dubatan Dr. Ismail do isatu tiara Dr. Ismail tu tiara son dubatani yechu غافا فانون غباتي امتا خينيا چيچيرتي اجيفتو هندوباتن مالف ليدتو اياليتو تيارا يچودا اوكي خنا خيس جرا يچودا توكو خ اورومو اكاتو فاتمتو غودي هيوت اسيتي لما دخ اورومو كاتو فاتمتو غودي بولچيس در دنديتي هنقمني خ اوروميا بهاتين بولچا جوهان خ اودو دانغانسا چيچرما جيرو أفردك هذا نامورا يجوله ولا تنفعي ولا تشفعي يا حبيبتي أوكي خنا يجوله أما وري أوغادن حاجة فافم إجر تقولوا ترى كيلومتر مكر منا جرّا شاجران قارو مبلا خنا بكبنا يو أركتم قرقرون أباجراني يجوله إيه سافداني تناقو داف مقدي شورا بيا أما ورما أفر أريت خنا شوفها في داني مال قد لا فأوروموتر you know one thing Oromon gafa khe aketef kabachisuni beekh garu akka Oromon ke enfal manne waranatu sifal mujraje Oromo kijibutu juraye chuda this is what it is motumma nabiy ahmad Oromo fit ajira
lafa Oromoo gurgurachaa jira dhibbarraa dhibba gurgurachaa jira lafataan gaaza Ogaadeen keessa beejani ma Soomaaliin haga Ogaadeen jechuudha Soomaalii miti Ogaadeen haga gaazni kun asii jirutti bakka feene qabachuu ni dandeenya nutti hin dubbatu jechaa jiranii miti warri isa haga Jabuutirraa bahar barbaadutti dirreedhaatu yoo kileem goone hin dubbatu jechaa jiran okay namichi kun Oromoo fixaa jira lafa Oromiyaatis gurgurachaa jira actually warra isaa gadiiti korraaptaroonni gurguddoon warra isaa gadiiti warra Oromiyaa bulchine jookan gaangistaroota warra Shimallis Abdiisaa kana jechuu gareetan amma jarri kun kana godhu jiran warri gaamma Orofaannoon tun maal godhu deemti faannoon amma aliyaansii jaarratte tun yoo rabbiin gaan godhu yoo isiin humna qabaattee dhufte Oromoo dhadhaa dibdeeti aanan obaasuu dhufti barfaannoon ta'olla gabaatti ummata kan ciccibstee qalte ayyo khadu es nagafadhu khajirus iyafadhu warriji eboyesan warra faannoon qaqqalterra warra hafeebar warri shawaba keessa dheengadda kasi dhume warra faannoon qaqqalteebar faanno wajjini relationi ummadde Oromo faanno wajjini relationi ummadde Oromo balleessaa jibse jenno baafadhu that's what it is faannoon tokko ta dura diina Oromooti diina Oromooti diina qabsoo Oromootis an ummata Amaaraan jenne gareen faannoo ifiin jettu tun diina qabsoo Oromoo khajal qaba isaanii jechuudha kitaaba hogganni isaanii barreessa laala eenyu je diina je eenyu tarreeffate akka jirutti abbootii gadaa artistoota Oromoo looyerran Oromoo cufa diina je tarreeffate jechuudha kana wajjiniin dhuftee Oromiyaa bilisanaa baafta Orofaanno Oromoo fis faayidaan qabdu ati mataa keetiifis faayidaan qabdu jechuudha Oromoo tinkijibina Oromoo sinsobina Kharaqani OLF biyya keessa jira of course waa hedduu khadeemu numa agarra tokko video wanni OLF sodaattuuf OLF yoo electionii kana ammoo tokko ta dura daangaa Oromiyaati daangaa tana khalee isaa sararee waan khalee ummataaf waadaa galeessan daangaa Oromiyaatiif OLF zero tolerance jechuudha zero tolerance maalif walloo akkamitti haa xiqqaatu haguma xiqqaasanu qabsoo akkam chaartara keessatti ka gaggeesse gudin addaa Oromiyaa godhe beene jechuudha seenaa qabsoo Oromoo keessatti okay bara waajjirri isaa jijjiga tures maal akka godhaa ture beena jechuudha kanaaf mootummaan sodaataan kun OLF waan sodaatuuf asiifichi jee waan hin jirreef waan jiru gabbaasaa jechuudha okay but waan cufaafu yerootu jira jechuu barbaadeeti warri immoo khalee OLF keessa turtanii arra mootummaan maxxantanii biddeena waslaa takka nyaattan waan kalee yaadachuun barbaachisaadha ilmi namaa khadabre yoo yaadanne waan dhufu godhuu hin danda'u tilmaamuu hin danda'u jechuudha arraa qofa laaltanii waa hedduu irratti hin balleessinaa mootummaan tokko ni kufa ummanni garuu ni jiraata kana asumatti hin dhiisa warra biraa warroonni gartee odoo takka OLF kana keessa seenaniin arkin Oromoon OLF criticize godhu mirga qaba jaarmiyaa isaati garuu warri akka waan OLF keessa turtanii media tokko rabbaatanii OLF criticize gootan hangam takka OLF beeytan do you been OLF member jara keenya waan garii naman dubbisina warri dokumenti maqaa namaa irraa hixanii maqaa keessan irra guuttatan naman dubbisina kanas asumaaniin bira dabraa jechuudha nama gubaa beeyta wanni garii khan ammoo kana ajaa'ibsiise mee afaan Amaaraa caccabaa kiyya tokkooniin daqiiqa 5 tokko dubbadhee caccabaadha አንድ ነገር ተመልክቻለሁ ሰሞኑ ሞጎስ ሚዲያ ብዙ ጊዜ መሃል ነው መጫወተው ግን ሰሞኑ አንድ የአባት ሃይማኖት አምጥቶ ነበር ይሄ የአባት ሃይማኖት ምን ይላል ኦሮሚያ ውስጥ ኦርቶዶክስ እየተገደለ ኦርቶዶክስ እየተቃጠለ ቤተ ክርስቲያን እየተቃጠለ ምናምን ብሎ ያለቅሳል እስቲ አንድ ሰው ኦሮሞ እስላምነትም ወይስ አንድ ሰው ኦሮሞ የተገደለ ኦሮሞ እስቲ ይንገሩኝ አለ አባዬ ምንድነው ወሎ ውስጥ ያው ኦሮሞ ስትጨፈጭፉት 8 እስላምና 8 ኦሮሞ ገደልነ ስትሉት
የነሱ ደም ውሃ መስሎት ነው። ግን የሃይማኖት አባት ላይ ውሸት ያስጠላል። እንዳትዋሹ። ብዙ ጊዜ በውሸት ነው አንድ ነገር ማድረግ የምትፈልጉት። አንድ የእስላም ሼክ የተገደለ ንገሩኝ አለ። ምንድነው? ሰሞኑ አይደለም ከመስጊድ ውስጥ አውጥታችሁ የገደላችሁት እና አንገቱ የቆረጣችሁት እናንተ ባለ ሃይማኖት ነን የምትሉት አባቶች፣ እሱ የሱ ደም አይደለም? አርሲ ውስጥ ባልና ሚስት ሼክ ሚስትና ሼክ አልተገደሉም? ምንድነው ይሄ ሁሉ ውሸት ተሸክማችሁ በ21ኛ ክፍለ ዘመን ምን ትሄዱት? መች ነው እናንተ ውሸት ነው ያልቀው? ስንት ጊዜ ተከታትሎ የእናንተ ፋኖ ኦሮሞ ምስራቅ ወለጋ ላይ ምስራቅ ሸዋ ላይ ያ ሁሉ ኦሮሞ የተገደለ በእናንተ በፋኖ በመንበራችሁ ሰዎች የተፈጠረው የኦሮሞ ደም አይመስላችሁም እንዴ? ምንድነው? ትንሽ ረጋ ብሉት አባዬ። እንዴ ሰው ይሰሙናል፣ ሰው ምን ይሉናል ብላችሁ ምንድነው ትንሽ ማሰብ አልቻላችሁም? ኦኬ አርሲ ውስጥ ኦርቶዶክስ እንደዚህ ሆነ። አርሲ ውስጥ ለምንድነው ብዙ ሁሌ አርሲ ላይ አፋችሁ የምትጸርጉት? ስንት ሚሊዮን አማራ ኦሮሚያ ውስጥ ያለውና የኖረና የድሮም የነበረና አሁንም ያለ እናንተ ናችሁ። ፖሊስ ሆናችሁ ሴኩሪቲ ሆናችሁ የምታስተዳድሩት እኮ የኦሮሞ ህዝብ ነው እኮ ሰላሙን ጠብቆ እዛ ያኖረው። እናንተ ናችሁ ያኖራችሁት ያላችሁት። እናንተ የነሱ ሰላም ጠባቂ ናችሁ። ስለዚህ አፋችሁ ከአርሲ ላይ ይውረድ። ሁለተኛ አፋችሁ ከኦሮሞ ላይ ይውረድ። ኦኬ የእናንተ አክቲቪስቶች እና የእናንተ አክተሮች ናቸው አይደለም? ወሎ ላይ ከያ መኪና ላይ ያ ሁሉ ሰው አውርዶ የረሸነው የኦሮሞ ነፍስ ብሎ መስሎ አይታያችሁም? ይሄ የሞጎስ ሚዲያ ላይ የቀረበ ሰውዬ ነው። ምንድነው ቄስ ነኝ ባይ የኦርቶዶክስ ጠል ኦርቶዶክስ ምናምን ጠል ነው ብዙ ጊዜ የምትሉ ኦርቶዶክስ እኛም እኮ ቤተሰብ አሉን ኦርቶዶክስ ውስጥ። ግን ኦርቶዶክስ ኦሮሞ ላይ ግፍ ፈጥሯል። ይሄ ያለ ሁነት ነው። ውጥ አርጉትና ዋጡት። ኦርቶዶክስ መንግስት ስር ተደብቆ ኦሮሞ ላይ ያላደረሰው ግፍ የለም። ይሄ ሁነቱ መጋፈጥ አለባችሁ። ግን የትላንት ነው። ከትላንት ላይ የምንለመን ነገር አለ። ታሪክ ለታስሬት ሂስትሪ። ግን የእናንተ መጥፎ ታሪክ እንዳትሸፍኑት። ኦሮሞ እየጨፈጨፋችሁ ኦርቶዶክስ ሞተ ትላላችሁ። ኦሮሞ እስላም ገደል እያላችሁ ኦርቶዶክስ እንደዚህ ሆነ ትላላችሁ። ይሄ ውሸት አይዋጣችሁም። ትንሽ ረጋ በሉ። ኦኬ በጣም ነው የምታስጠሉት እንደዛ ስታደርጉት ማለት ነው።